na ansana no yenkonkofa kwasitieku embra online so na yeba yebeko sompa 106.5 na yakofa da ubonkrata mu nsema aba no pese mu no na yewie pepa 720 no ni aba no a da ubonkrata mu nsema aba no yebebie line no ama wo so wafre akere wadwen e wo sompa 90.7 ha eno ye number 0598 994 0598 994 na watrato ebre no so a yebebie line so na tuma de wutie efa da ubonkrata mu nsem no wode aba sabre de kwasitieku ai crado champion man ejina ahoma no so ntiye nkwai kwazi machi jo na apomwe ayi we nyamya dum abiache yenya no mo papa na nanom nyanka same papa alaji don amudi o mo office ya tano anase amapasi yede nyamya so di bibia ba we aboni esi ina ko panse no a odi tudwa ema Ghana fo nyina ne nkransa ma nyina ma yete asese nsuo no emma no kre ama baby kakra bi na impediment eno kra no anhyada nya yi sa nene nso so ye hwede ene de yesi April mu ene yesi kan April because ene wukude ene wukude ye hwede medasi mama nkoswanchia atiefo bio na yenhwe sompa atiefo ene mahwefo nyina achimara ensu no de ashafie dedem bia mekama na se bitone ana ochina no ya na utie sompa ya de nyina batudwa ene so sa ne beye merry go round emega kabi ana se enviwo manza ani mpote motia ensu no so mo so ensu no batoto na ebesha se wana fofam yene won kan ni kumase yene wo ko fodi aneta krade yenyina nensu no so ano ebeti agrada ne fama ekakrai wo na de ne die beba bewie kwanza ane ne mpotemo na tese nye be bia ne benye bi oba kwanza mensi so there are few areas but on a wa and our body and so being on chefa nti she said nso no women say widespread scattered cases not just over groups and motria and me san 90 omo benya bi sana me patch nti figure so better na dwen obabona ria na temperature no or the record 36 degrees Celsius that is oko Ghana TV from omo the record 41 degrees Celsius nti enso honoma ebegugu nkranza mensi. Oh, okay. Enti kwazi na achese mitie ni ya bunu isini nkranza memu no enso na beba but enhyada nye babia sa pepe. Oh, wow. Nti wa ubenya bi no na se eyadom. Praise God. Kasi tie good the champion man anope sompa yedasi. Right, kasi tie good na kofa no na se wase bunu yisini nkransa mem hansuo na beba de but enye ba bia bojibo adaroma na kofa kasi tie ku wo account wo GT Bank, Fidelity Bank, FBN Bank, Eco Bank na opeso ko yiska ko bojibo ho a obetimi ayi we agent okrom ha nti wo so uni account na opeso ko biebi na wo so pretty ti said de binum wa account ho no pepepa obetimi akoye ne sa no ko bi account obetimi yiska obetimi di biato said ma kan we agent o sa banks nyina nti okoha obey ho adwuma kama de amount mo amoko school university and tertiary institution bia also betime 12 school fees wo college of education online application so guso a ekoso ho eno etwe no e bia opese o ye mobile money na say MTN mobile money Telecel Etetigo nyina no betime akoye o send bia mo bi wo yibi na de o pese wo yibia wetima ye ho eno achi no uguta phone bi na network nya okwa obeset ama o free ya news ka bia ope credit ni dudum ope card say Tigo ne yi sim ni bi ni ade a
okwa no so obetimi aye ho adwuma ho o adwuma bro sankese me che old market oni NDC office no ne die nim hwe wo adwa road so friend 0248 089463 0248 089463 na oni no edi enkomo enti ye ko na yakofa da ubonkrata mu nsem na ansa na no ene ye man nkoso nene ne ye bedwendwen ho no NKORANZA sise kamea ye se football kom aden ache premier ebi ni kuremu division 1 ebi ni ha division 2 ebi ni ha bado koyi nkuru atwa ho hia even baby ti sa tebubu mo ne kentampo mo no anye kura no first division na second division ebi ho but ha no sa timisi bia bi ni ha na yene RFA chairman NKORANZA municipality NKORANZA South yene opani be di nkomo na waboa yen se niam pa bi yem ni daso bi ho ana fe yene Atom Bless we sports presenter ewo Echa FM ono so beboa yen enche bia na yete second division bi wo ha but yenim sere akuduro nti be di sankomo no ene yene presiding member edema NKORANZA South Municipal Yura Daniel Apia enso bedi nkomo yenya ne tie se nyame ya adomo a ochina ye tete o we dey atitesem but ye be confirm efri ni ho se ochina Yura Godfrey Dapa omampani John Dramani Mahama aboni din no ochina assembly members ebe kwa confirm no ombeto no so aba ezinra NKORANZA North and South nyina ehia nananom wo tradition council edwendwene ho say de unse ye bo MC ana ye nominate MC bi a ye wo 21 days sabre no edru nti ese confirm MC Yura Godfrey Dapa ene ifa Patrick NKORANZA North DC na abredapa na NKORANZA North so Yura Patrick Ifa Pato DC nominee NKORANZA North na we ni nkomo pia no pay SOMPA 90.7 ye bedie nti hyere nso se ye kofa da ubonkrata mu nsamba nkomo bibiri enso so ho nti yenko SOMPA 106.5 na yenko konkofa da ubonkrata mu nsamba na scam no we has scandal no wabuso kura na ye kire se aburo so e chene obi asori overwhelming and pay the informer da bokrata wo boy amanne enwachi wo de aba betu dwa se edem ya woto nwumi wo nya motor accident na motor accident e wonya no amma nsunsanso aba na adwuma so pa anhweye ze banhwa no waka ne de unsemre bi yesi na wonam N1 ne so na ne ka akọ ball obi e ma nipa ne free mu ya nti enye sade na no na wo boso no ade bi wo ha eto wa eya imagine say wo wo so wan hu na ye numre wo hu ye ne se paw onko ye na ka na bo ne nipa na wu say unse se obi fa wonsa so wu a enya de sunsanso benya wo wadwene mu no ese ye wo nti ase wo na waku no ase sa wo ahye boxer ya omo e wo bokum banku ya okobo no to fo ma wan so be di mu ba Nigeria ni ya wo buku mare na ho no ese nyame age dipa na dum olar wagu na se psychologist fo ene na nkasa apam dada ebedi ne dem obi wo kro wotimi hye dem no ntimi mpie ona manu obubo brimbrim na ne so ate emu oya papa bi ode ka akobo obi baba akopɛ unsa na no na make ma akola ni fo ontimi fa ne ho bɔ ne nkyɛn no like ontimi forgive himself one word so ode ka akobo obi baba akopɛ na wakuno a cripple na paralyze no eti edu sa stage bi say ya na ehia sa psychologist for no na o ma ye o ma dwene ne ho adwu yenso abibifo se nipa ne nya wuwi a so a yebesu nko akura atime ebu abam etime sai obi bia ye wakuna mami o mono ananwe ne ne ekeka ka ho ayi asisu bi mami different kinds ayi asisu ya na koso bia bote we ebu na ne kunu obi wa na yere obi wa na ba obi wa na mami obi wa na nana tar bia ho ko nkrase ne kuru kasie mu a ayi asisu no ayi asisu ne me se meti ya eka metirim pa na o abrochire
na say obae obayi no okay na ne papa no nso na oye gold ho adwuma no wo kokofuo nso nti kokofuo no na ode ne kwa aburochire okay nti ene so ote aburochire ne nyina ohwa na wa frefie no mo de ko bi no mo ne adwene ne ho ahwan prekese ne de akoma no nti onya ba beduru ye na nchese wabɔ na asoma de nyina wo ne papa no ye kuya no ode ne kwa aburochire eti o ma na ne papa no da so ye kuya nti bia prekese ne wa mane na aduane ba se Ghana nuane no ye de amane no ye de amane no aburochire ho nti edu ba bi no na ono kura se dodo na de fa no so okay wo mu hia ko bi ene adwene no mo a ni nyina ne de fa no so nti Ghana market de no wagye no din mo pa wa America ho fa obeduru ye no behwe oh father na ne papa na wu o ti se ne papa na wu no ba father wo ba no sha asomade wa bona som yes wa ahwe wo ye wo musua ka ye wantime nkusua asomade wa kwa kusua nti wo musu amanfo su ye yesebofo atu e onna koma ye nya bidie ye urade we die mfiri wo na ho ade no ofitin ya father you lie there apomio ye nyina ye tie SOMPA would me left you who would me ja hwan because ana na mba ni su ti ono so bia besumbi e no say fade apo mi o ni che ehia mi o sasa ana na mba ni su papai ehia o papai uni wodi ehia o wodi eja hwan o ti o gina ho din no so pekwan obefa so asu fada ye nyina ye tie apo mi o would me left you who near su twi na betimi asu ubetimi asu twi ye nyina ye tie SOMPA America no Ghana aduane na wudi enya fa bedura da be I wish we continue nti su twi su so su twi su neja brofo basabasa su na wusu no nti sai su ne de aka metiri mu firi tete abesi ne o say father apo mi o would me left you who yes ha would me left you would me ja hwan yo o su wo mu su no bi now, my father Ghanaian publisher, integrity and professionalism. Now, so we share the Ghanaian publisher ha. Omampeni His Excellency John Dramani Mahama. Edia de said to just a Ghana ye here be a friend national unity and kabomu. If said you are currently in your quiet. 80 or best say nipa bakon and sentiment katanya mi ninti. Ghana phone na mo chinit sadania nya bako. Na yempre Ghana mpumchone and kanko na omaino enfan ntuma infra. Dr. Gideon Buako ononso eda hase no chiremu said the friend fiscal and monetary authorities no kwan ya ye free bibi synergy mo kam ho bom ekeka ne mesi ni said the ensin koso no wan sha ede haw ne abenidie beba fiscal no share revenue and expenditure and monetary no share demand and supply of money eti no and Bank of Ghana eno no mo eye ho adwuma no and wo se eno no ye hia san synergy no wom ye hia enkabo mu won tisa we na mata na we na majo ade a ene oman no ebebre Edom kuma wo mrahye bedwam nso ayen sentrofo nhyiamu ama the Ghanaian publisher nso de obokrata na katafa tosomienu wode ho asam aba na no na minority caucus in parliament ono nso bo amane se wo sha national security issues bi wo ho a eza se yanka ye hu se ye kwata anase ye kwadwoa ene sen wo mo se gold bi a oman ni hu ye ene sika bi a national security force wo mo na asie so wo mo asize no eza se yetimi ehye ena suspected drug trafficking na efa private jet mu no eno ho asam so ekosi sei and a pirate attack bia Ghana yensuo so ekoti ayen no eno nso makasa de afa ho na minority caucus ebra mo kasa no Reverend John Ntimfodjo wono na gire mu ekasa aye na wochem se ebra so se abamba me yehu na sam no no kure wo mu nhwehwemu na kwakosi sei e se wontimi meka na wa na wonya na wa se wo hu sika kokko ana se wo hu no bone ana won sa to bibi so won sa to sika botine dollars ni millions ahodo wo bra won kire ye babia kwakoduru eti eno nso the Ghanaian publisher ediaba na Ghanaian publisher de bokra tanuemu amampani esre enkabomu ede ama woman no enna abusuafo bi nso akasa ewo katafe tosu enum na eye Philibuadie busuafo a wo mo akasa Jomro municipality wo mo de ato aban enim se aban emwa wo mo efise enipa miensa bi wo mo ba ni nipa miensa bi wo mo tu kwan besinne ye hu wo mo kina kwan wo mo tu kwan so wo mo kwakope abrabo papa ekobi ase no abrabo bone ehu nkomobone ene wo mo tie enti Owura Douglas Bayila a wo kasa ede ma abusuan se wo ma sere se foreign affairs ministry no wo mo sere ne pa se wo mo ba no a ye fa ne Philibuadie
wadino one na namfo form yen santu kwan so omo kwa mono ne akopa brabo papa na enso yen hu akira kwan nti omo ebesre se empanifo emrem minority leader honorable Alexander Afenyomaken ono nso ede atodwa se Electricity Company of Ghana omo containers na yesi ayira no ye hia non partisan solution eni kwan se ede amonyosem ewurawura mu na yetimi hu asam no baabia ejina West African Examination Council so at the 2024 WASA results private candidate no mo de ababo ntia ba be chirechire mu se wo mo bo mo di na wo maths ne science no a enkoda no anya de kura ama ye de ho asem aba ene de obokrata ahodo no nso ebo ho dawuru eno no yanya de China kasa ne ntina maths ne yanya de no se China for no wo no plus minus long division wo mo ntwere nti maths wo mo ya de ntino mutumi ye nema kese akese no ye hwe de no abede ne ABCD ene kura san ye sa ne ye ka no yes ye kan say kanene nso ye ka fanatics na kanene ye ka abede ene o de kire nkura na o mso nye sa na madam kire ye na fe ase wo wanhuna de ene on be cho fanatics oh nyasam ketwa ene mefa the new crusading guard abokrata no na buruni fitai ene de kire ni nyina no se wono ene ye yura ken akompre kwa Japan kane asen central mra shebadwani ni lawyer ene wo che se $18 million a wo mo de ato ene client ni tiri no esondodo enti yura ken aye nanim mobo na wo hwe wo mo e wo court wo na anase nso wo de tomato ma na hye nanim a yenhu nanim anopai lawyer na esu ede kire court ya wo kire honorable Jeffrey B Becker wo ma henkure ni mandale na kane no yese wo pe baabi asika okọ wo pa de from City of Good ene ayo wo fidie anano pay the new crusading guard abokrata watcha ede aba na Ghana ya eba se former goodie friend say boxite ye tu asa dada ya de so no wono mo kire se enhyehyɛ no eye enhyehyɛ papa anopay edakrata num afa yewra do big mahama ne mfoni ne da kire ana wono mo kire se ECG containers na ayira no wo mo bobo so papa ye nchi ne bi esanse wonim hu bi na ono ansana na ebesie no wode ne nkrata ba akura se wa resign wa gya adwuma no ene ho ade enti wo hwe a container no ho asam ka ho bi na wo kire se ebinye se wo mbobo ne donkomi no wono wampene wante ase e ka ho bi pa ena ma wo twe ne ho firi adwuma no anopai eno nso eda ha na eba te se ebibrem atoya afa ha democracy kanwanka bi amamu a yebu e wo my Ghana mu no pi pese wo mo twe won ho firim ba bi te se Mali wo mo ka ho Burkina Faso apa voter wo no so ka ho bi Niger wo nyina twe won ho ena yewura ginapo ya abu kanide ho Samuel e ka se we de ye de jawa ye de asoaw Ghana e ya so de entimpanimfo mrem se de be na wonom ebetimi eyi ede afiri ho no wo mo nso besan ba democracy mu bio African swine fever ya damango ateti wo ho a ekum mprako be se de wo ho no anopai krata na mfensie ye no nso watwa bi ede aba yo na mamentron so na the Daily Post de obokrata no emra na wo Daily Post ani ma wo de honorable for John Babetoa and wo chem allegation bi o make ya wo chem sa ban Ghana fo ehun ne kura ewo mu no wo hye national security coordinator say mampanyina hye national security coordinator NIB and CID police for wo mo ton samfre na evidence bi a wo bia no on from according to the Daily Post was MP hot ever allegation a wo make ye na enwo chi no so Samejam fi ababeto a lawyer and Obama say gold bond no nipa bebre wa adwenkyere ne adwempo bi wo ho a entiase enye adwumanti opese wo clear say be beboa ama emu adaho na wo hye the Daily Post de obokrata no akatafa to so enan and mampani His Excellency John Dramani Mahama eche say wo su ne wo ban bi ebetimi ama ensu ato ne su be for manfo na say ajapade na de wo ham ne abenidi aba no wo ne ebe pem so kasa eti Ghana ye waterways no eni kwanse esisi adan wo na essay ajapade na nam soma enso to ana enya baabi mfa Daily Post katafa to so na ho no a na Deputy Minister for Education Dr. Clementa Park enso aba mane say o my Ghana ha ye pese ekoye enimu a ye hia de fa ne skilled labor announce innovative workforce wo won san no adwuma de no no ensan no adwuma no ni meye ene wona dwene mu nso a wote ase wo ye skilled
adeɛ bi a wode bɛhyɛ ne nsa no wɔyɛ skilled in it on wɔyɛ perfect otimi de na adwene nwene bibi ana wotimi de ne nsa ɛyɛ bibi wode dwumadie bi hyɛ ne nsa wɔyɛ ne pɛpɛɛpɛ yɛhia skilled and innovative workforce ɛna betimi ama ɔman ne mpuntuo no ɛtimi abamu ente saa de a ɛbɛyere paa da bia sɛ bi ɔkwahye akwa bi ana edidibire akwa akoma no nipa na adwuma na wɔyɛ no wɔn tiaseɛ oni technical skill bi awom woni madwuma na ne alpha and omega say problems ba woni how to solve it eti no an say edi dwumadie na hyɛ ne nsa a ɛba saa de a woman no ɛbɛbrɛ what we need is skilled and innovative workforce a betimi agyina ɔmo na so ayɛ adwuma so ne adwumaden ama Ghana afa ne ntoma pa efra na DVLA ɛna wɔde owura Julius Nikwe Kote a wɔno ɛne CEO a wɔda no wɔde na ba beto wɔno nso ba amane sɛ wɔno de wɔbeto yɛ no ɛyɛ dirty debt ɛka efi hey what be that ɛkafi ɛyɛ ka ɛka no so no wa yɛ fi ɛka Wasi anu bi no beto ye ewo ho nti Chief Executive Officer the Driver and Vehicle Licensing Authority Owura Julius Nikwe Kote ono ena ekasa mame mbonche neka oye Chief Executive Officer the Driver and Vehicle Licensing Authority Julius Nikwe Kote one this answer no etudwa but DVLA mame DVLA oh me be say on say no your acronym me be say wo ka on wo ba bam wo re me kan twi ba bam acronym no ye de wo here say bia wo d no say twitwanity ena v no v Henti DVL no ye Driver and Vehicle Licensing Authority nam say come me Driver and Vehicle Licensing Vehicle. Yan kind of vehicle. I can't break. You can vehicle. Vehicle. Driver. Vehicle. Driver and vehicle. What was it? Vehicle. Driver and Vehicle Licensing Authority. No, we pronounce na. We do licensing na. We say LICENSING. See no we pronounce na say X. Okay. License. Sa na we pronounce na X no pronounce na say Z. Oh, okay. So what I say, C no, we be pronouncing it to say X. And we have phonetics, no. Okay. Na X no, we pronouncing it to say Z. No. Wow. So what I say, it's a driver and vehicle licensing authority. What they are too many more. And that crata no so nya daje atro o kan DVL anke ko e baby and I want church na ko nyere what church driver and vehicle vehicle and vehicle HME silent vehicle license authority license let's pronounce so you know C ne say X ne pronounce X ne say Z license driver and vehicle what can it be vehicle driver and vehicle license authority driver and vehicle vehicle they will say what okay license me can see say X license wow I can't make it to license authority driver and vehicle licensing authority as I may bow driver and vehicle licensing Masaira me touch them and me senya botre mama driver and vehicle licensing authority na wasi aka betu ye no enye eka ketua kura e wo ho eka no nso
Ekafi so see dirty debt Kadebo tadebo and I was a calf word kafrote and I obeto ye e wo DVL we the Daily Post na make I say a bot non so pa won sema aduo no e be phone lines no e tew wa obi a 1 minute e ti troto na wa frɛ na de obokrata hodo online portals trending news ahodo e ba ye no na wa che wadwene e wo Ghana Today e wo Sompa 106.5 FM 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 ne dru bra wo frɛ no a e dum radio no na kasa efa phone mu ne yebete e dum radio no na kasa efa phone mu na ya kan ya de awie ntu ba kan dum radio say ye ti radio no wa chi e be katew ebi say esa na wo di dede ba de so ye tew e ba san so kura wani mra radio no ye ni radio no na obi a che na dwene e na nyansa ni ba ko fotirim etu ba na wo kɔ pasho na ye kɔ eti ebre no so a e ya dum radio no ofra dum radio no men o kasa o pesa wo tie nka o radio no so a obema ye feedback ye na ye hwie na ye ken ye mpene sa eti wo de tie wo phone no so tie wo so e be yi wo free so se a enti sa o pesa wo fra dum radio no ansa na wa frɛ 0260196064 ebo 720 pepepe no nso pon se ma edu no pe na ye jima dwenche 0260196064 and 0260196065 and ye Ghana Today and ye the obokrata online portals ne trending news nko a wonso a wotie Sompa no ye be mu akonya 1 minute na wonso a chewa dwemfi se ye nyina ya dwenkyere ene adwempo ene ma oman no eyeyi apam dada yenko ene they break the obokrata na me de to aso na wono nso the family affairs yi bia ba betuja no wo che say uko national security a family affairs eye nuane nua ene wo ho enti wodi DCOP Abdul Osman Razak mfoni abetu akire ene wasa nso the chief superintendent Alhaji Osman Alhassan wono nso ni mfoni aba abetu akire wo che say wono mu ye nuafo anope krata na twa e de abonde o si freedom in truth eno achi no galamse kun ya sesei enche court e wo ho no we ye friend say judiciary under scrutiny eno no wono mo se wo mo di asembi e wo galamse ho ama wono mo ehwe wo mo dwumadie mu pa enti soafo a wo hwe yensase ene fo magudie ho nsam so yewra Emmanuel Makofibo a ne mfoni ene de chiri na krata bi e da day break the obokrata echi yewra Dobik Mahama wono na ne nsa hyase ena wo che se we eye Ocean Containers House Electricity Company of Ghana any meters na ECG papa stamp teams what the krata na ba beto say wo hwe a containers na ye ka ho asem a India ni ka sa wo moto ma ano no nokre na papa no nso de krata no aba beto abonten a wo say yenye mu hwehwe mu anopai watwa e de aba mampani asem a wo kan ye de koto ne X ho no anopai krata na mfansie watwa e de aba beto abi na ansana na mede the new crusading guide esie no Putin Vladimir ya onu na ye Russia mampani wo hwe a emfa ho ne nkomo a America fo ne die nyina ne kasasie no wonya emfa na adwene ma wo mo esan sei wasan abiem ye se efiri se betina akonwa so we ni ne edi kan a wo biem pa se emfa sojafo firi mfinhia du nwotwe e de kwa kokosi se wonu manya mfinhia du nunum ekọ na duasa enti anopai krata na atwa ba Ghana bododo na akora hwese wo mbetimi anyemu ewura eno nso ho sem de break the bokrata wo de bi aba betudwa ye boso ama yetiefo na ma mentonso na me for the daily statement de obokrata no emra na wo hwe the daily statement de obokrata na nimu ha what the Dr. Johnson Esiama awoye amrado awoda Bank of Ghana no what the mfonyine aba beto a wo chem sesa wo hwa 2024 according to the report at the daily statement edibai no Ghana the friend economic growth empty na ho say afene kwa wie ya eniema yetimi ye bi eka ho no percentage wise no Ghana ye exceed the expectations the edisi eni so no yetimi ebro so Dr. Mahmoud Bawumianso na semo katafe toso mienu e wo the daily dispatch mu me show the daily statement emu na the daily statement dia wo de aban say former vice president Dr. Mahmoud Bawumianso mu say wo de to Muslims anasa nkramofo nyina enim say wo mu nyina nkoso anya ayemuye na wo mu nya humobro ema nipa wo mu omre eye the vulnerable ye wo nkrofo bebre wo ho a asetene mu wo mu omre wo mu hia mmoa senti na de mobro asaba ye dwumadie ne fa ne mobro asaba ya akonya ne opportunity a ye de ma nipa wo mu afa abrabomu de eya
enema atu omo na oma beka omo story na ebie woni na wate abrabo ase na wonya humobro na ya adesua ma na mo bi won so a na ye de abo omte nyame adoma juada e na mobro asem no ye de ye chance na awia donko na ye tena se bra prem to breka se bo no aba awieye na ye de mobro asem no aba na ewusia mo ekosi efiada awia bia eti ewusia ekunafo wo mo abrabo o se abrabo ayo mo abo wo mo ape abrabo abo mo ape adamfo sem bia wo koye abinidi e de beto wo so anansa adwuma bia wo de usika ko wura mu bia de ko wieye enuboni bi a wo konom ye bia akwa wie wo nipa bia wo ma ne kwan ba wo fie made bia wo kofa de ne bae ade bia ato wo abrabo mu a eya ade bia ato wo wutimu se mempese betu obi da ye uturu no kohwe nkwa uturu kohwe wu otu wo obi a wo boa no ma ne ben wo fie ekowi anse no abaji ukura firi nsem eya abrabo mu adesua ena mo brasem eya obi asem ye de ebrem ye chance nyame yadom a edwada enu nti fa phone lines ne etuya na omo be se omo frɛ no emfrɛ na be kan wasem wa ha na memfa nhyɛ wo sa ade bi to na wo de hyɛ wo ne bi be kwa kotom but sa wo be kan wo de be say na mfosam de wo be wie ni say ni say na ye nyina ye bie na eno nso wo de hyɛ wo ho na nyame ampata na wu kwa nyame be bisa wo say ade bisa wanka amochin betwa ho ma yeah enti ahoma ne ye 05094384463 05094384463 eno yemfa phonings enti troto ho mobura sem amano no 0509 43 8463 0509 43 8463 ajo sambo bi na eyafo ni so 0509 43 8463 ubetimi atintim kura wonsem no wa send the message de aba ubetimi dia for WhatsApp enso de aba WhatsApp no wo ho nso wontimi ntworo ubetimi aye ne voice note na no nso wo de aba sabre ye aye kasa de ye nyanwe ye mientum efiri no nwotweko na wabo awuram ebi asase efrefre ntia no wase wo banso aya no watwa WhatsApp ni tientia ebi efe na wo be sha abrabo asensem no aka ni nyina wo ba radio so na abeka but we dey wo ma ye hunu what dey atu ade bi atu wo achese wutim se ekọ wani ankasa edo wani se mako ema wutim se sade we die na uhunhu nyansa ntamo a enka enya ntifa nyansa ne beboa wo bi enti de fa na mobrasem eto na nso ubetimi abeka na aboa wo bi mo etienu ye Dr. Mahmoud Bawumia wo kan the vulnerable ICC ye bo me na ma ye de mobrasem de no e ba na DVL wo panyin so was think be ya so onim Goro Boys I was say Goro Boys nka ye formalize omu operations okay omu dwumadie nka ye ntoto na enyina yie na mfamra kwan so pepepe oba ho ne yakase opese wo be ye den wo tena ha twen me fa onkrata no ma me enti ye formalize ha me mfa menye se si abon se wo gurewure mu a na nka oto so ha nso be wie ne wapie nim na na no na bi so ka say ya wo abanyuma mu no ya won krofo wo chance from A to B to C to D so ahu ene e one longo lie e wadodo Goro Boys for no man ye shot no de e wo ba bia heaven kura wo ho na heaven e na Goro Boys akọ heaven nya Yesu na obeboa ye ma yetimi nya asa opportunity anka ba bia be fa pansa wo ho ye nyame akono no nso Yesu bai wo twa ba hwe ni nyina no wo ka say Yesu a be reconcile us with God wonderful what the moja na betwa so amo kan ye ni nyankopon abom eti Yesu na so party no ye Goro Boy say no ye wo de so obeye Goro adwuma say no ye mediate obegina ye ni nyame mfi say ono na wo ye ohempon de nso wo to no ho mpan fa akwate bia to no ho so edane nipa nse so obeye Goro Boy na ne ye ye nyina ye hu ni so nipa nso no nyame anti eti Yesu free ohini mu be ye Goro Boy e wa asase so e de baji nipa nkwa amena ye ni nyame aka bo first ye hu ye nyame tan boninti nya asam ketwa nso de ne moja na pepa ye ke ya na asase a pai te se na no e wo so wo mandalei na nipa ewurem na asan aka dwem nso na pai kura na wo mu wuram ye nya binum yi wo mu a wo mu nwi omungi na mama nchonzi wo the daily statement de obokrata na katafa to so miensa ena o si ofie market ko so na ono bosam ye ku wono ena wo ye mrahye bedwani no wono na de sa adwumadie yi e baaye na ema ofie market
eba ye pa ma wo manfo dodo na di adanse ye local trade fair aye ma ho kwama akuafo a wo madua mfudie no wo de ba direct to the consumer eti enye bi se wo hia mediator bia unhia konkosifo bia anase bia yi medo man bia anase medo woman konkofo no e from say konkoachi konko konkwanchi konko wo hia konkwanchi konko bia eno an se wo de begu ho no ana ye consumers ne ya ba beto eti ema efie market no e masum oh masum amna me di kan so na mato no de na no ato nso no ntuaka afi nwuna adwo awi a o ani abere wo pe kwan akọ akura ase no na wo de kitoa bia ma wo de agiwe ye ka sika kọ woni be ba ho so no waton na onu adi so mfa so na wo anya bi megidi sese ye edi ma akuafo ene ewo market ahodo no ebetimi aboa asamba ko nso ewo the daily statement de obokrata katefe to so miensa ene odi abase Jospon group of companies wo mo ene Austria aka bom se waste to energy skill training bi akoso eno enyina ne se kwan befa so a waste na ye no ye betimi convert into energy ananse ye betimi ama skill ai be ma omanfo no mo ye adwuma wo ho no o mo nso betimi adane efin ni mu fi se efin no ano ye ho we so fa so wom wo betimi extract energy e de efin eti hu nimde no na Austrafo abeka Jospon group of companies ho a o ma partner wo mo e ma o mo training skill training etimi abo ma efin bebrebe fi se Ghana ye fin pa etobi kra na de afrafra plastics no any adini na mo me o bayra apro na afra de bi esi etibi chechem na wa hyehye ne kama na ma bibia akoso a hu dwumadie no ene the daily statement e de ene ma memfa de inquisitor de obokrata ensekufo anopai wo de ababeto akire wo se aban nani abre pa se Ghana Bauxite Company wo besa da ni ama ebewie yitu a yenkonkoto ne woro saa ya woro ne ho na mom ye beda so amamfa so abaso ne yenhyehye papa anopai edaha na papa mete ne nka cha papa efiri se wo so no lusu yi menhu ne bio yewura napo sisifia betes wo ne na nemfoni de akire Dr. Matthew Poku Prempe na wo mankramofo mo no se enam wo mo so eno da se yedi afofi na no yedi so we se ne nkrata yi ba ntem a na che se afofi no mu no wo munya adaje nantimu atworotworo gu ho ema eyentem anopai edaha na wose fixing the ECG missing container me hu se wode Dr. Reverend M Shaddai Osu Amua nimfoni aba beto akire ena afi Yera Samuel Dubik Mahama so nimfoni eda akire anopai unya de inquisitor de bokrata no a e kan sem ede akire afi National Petroleum Authority so wonmo akwakoso Ketu South Chida Wipsi wonmo a e kan wo mo nasene no eno nso watwa ede aba ofie market no nso kratai and fancy. Now, ma minfa the Daily Dispatch, factually reliably factual. What so come on factually reliably factual. Factually reliably reliable. Factually reliably factual. Factually reliably factual. Bravo, so just say yas for yas English paste mama yas English paste how did you choose oh and the basa me bro for no be papa now me did daily this by the obokrata no say I will not tolerate actions that cause floods wey his excellency John Dramani Mahama Ghana man panyin no akasa ebo amane say esu ne ban bi ebema ne wo ye no ebema nsu abeto na abese japade na tore bi kura pa afrimu no enya de obeso so kura Ghana should promote democracy in the Sahel. Honorable Abu Jinapo and Wochem say eba dodo amemu dwumadi ede ye adwuma esese etimi pagem e wo Sahel ne mpotamo na omanfo na nso ekuram na omde adwuma na eboa oman no ema oman no efa ne ntoma pa efra na oman Ghana ye de democracy e ye adwuma no ya gye atum se eboa pa eti Sahel no omunsu hia so omunsu de bi ebe ye adwuma na ahye ama ewiase nyina no dodo amemu a ya gye atumu no omunsu etimi agye atumu bi we eye the Daily Dispatch. Any the custodian ni was fearless, fair and reliable. Na anopai was say donkuma womra sebeje fie gold board no bra wono mo kwakọ giatum no wo mu pie enti 4.6 billion wo mu eja no ho nyadea wono mo egitum mu opie eja ho anopai krata na twade aba na Professor Etse Sikanku wono nso atwro na wode alaji Mahmoud Bawumiamfuni na ababeto akire was say ye can we was his finest are yet the Bawumia concession and lesson in leadership
kwanya papa yi wo fa so pa wagitu mu se wadi ntwo ententem abra wantwetwe no na ye chese eno no eyade a ekire akan Yesu papa pa anopai the custodian no ye de brasosem de obokrata ne ba ye ka mo se akasema be ye miensa na ye bebie phone lines no ato na won so de wadwenche no wadwempo aba e fa Ghana today e wo sompa 106.5 FM so de wadwenche no eba na won so wabɔ no tew oba ya na wabɔ udin ne bebia wo frefre tew na wokɔ wobɔ udin na wafrɛ bebia wo frefre ye na wo de aka ho na de be se ne se wo fra na wo radio no wadum no na watie e wo phone ni mu ye bete wo nka na bibia ye clear na ye ntententem ye mpe hello bia ye kan hello ba ku mienu na ntepe ha na ye yiwa free so na de we serious no aba e na wo ba nso abeka adwempo be mo man na tumpon de obi tie wo a eto na dwene mu a se na dwene nya kura na dwene ayeye se na dwene na asempo a na dwene no ayeye na aboa eyie enti yensanto so bie mu na wonim se bresosem de obokrata no eya na wo mo kan sem bi wo mo ta the quote of the day eba na wo de Jeremiah chapter 17 chapter 17 verse 9 and the by me kana brofo a na waka ne chi Jeremiah chapter 17 newsroom ye wo Jeremiah ni bi wo newsroom ye obi wo ho ye wo Jeremiah ye obi na we wa pam foforo no we no se no ye commissioni we apam dada Jeremiah no wo newsroom no ye apam dada okay we apam foforo ena we apam dada de be kanti apam dada Jeremiah 17 na Jeremiah or say Jeremiah chapter 17 verse 1 said the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? TBM. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Can you mami? Na abe kinkan fi Bible no munso. Ba me shadan kan fi Bible. O enye te se de asofo no ka brofo ana ebi kira se atwi no. Wo se akoma no daadafo. Wie. Na emu no enema pi ne betimi akoso. Enokre. Ya ewi a okura no a enye yi. Na who can understand it? Yeah. Nipa kura ntimi ase. Nipa kura ntimi ase. Enti nyame ne nim akoma mu. Nim akoma mu. O se bo se akoma ne ye nada. Na unsa pam dada wakoma kura betimi adada. Because ade bi wo ha wonim se wo betimi ayeda. Kopim say you are confronted. Yes. When you are confronted with an issue, when something triggers your trauma or pain, and no na wo act e kwan bi so wo kura no wonyi ni se wo betimi akasa. First na me nim say oh, me dey say me drive who's the first na near factory to taxi no. Say be obo so obi be twem no. Bo say na driver no to take bi. Oh, I don't know kasa. Obi obo say mate ni bi na wa kan sem bia eya. No we did na tem obo so take ani mu a ebra na ekɔ school. Na me talk car no. Na ohun sa de etie. Me talk car no. Me tim ne obi be mane ye. Yeah. Odi be si udie mu. Odi be si mi dia so odi be twi wo no. First statement e free manum ba ye no. Minti binka. O kan driver for de ni bi. Me a driver for de na be no. Okay. Na one mu say akoma na ye na da. No correct. Until you are confronted. And in the Bible say me mu aten. Ade bi nto a. Ade bi nto wo na ato obi a. Menka se me anka menye sa. Entro wa da. Menka bi da. Entro wa da. Me anka menye we da. Me anka me se menka bi da until you have found yourself in that situation. No correct. Men nyina baby nkasa me sade we menya da dabi se sade na sa circumstance ni bia to na wanye bia ene di adanse o me de menya sika me pu hiafo nya sika na ansa nya sika na ansa no abeka se me de menya me bu obi a ma sika na mra ansa na wu wa hantan ye wo mu ene wu je power any money ene timi expose you. Okay. Se wonye tumi any sika. Enu ntina we say politicians no wo omu opposition a omu na nam nyanya te sa chechede na ntie. Wonya power hese omunya power hese do musika sa. Politicians ni nya power ya hese de wo musika so omo boso na so omo dane nyankopon. Eso wo opposition na ehia no no. Na no jomu frena asemu a Ghana fo yesremu o ye pamuche wo eyeyo wonya tumi a nobody can tell me what to do. Nobody can tell me what to do. Nobody can tell me what to do. True. I will ensure I will arrest him. I will arrest her. What kasati se nyankopon. Adentia wenye tumi. Until se sika beba wo nsem. Na tumi beba wo nsem no. You don't know who you are. Enti na obabi timi kase o me de me breme wan sema me kunu.
me bra me ho asema me kunu da bi say hia wo na abra ho asema wo kunu a enye issue so what I say utimi yan hye pa me menyeska meyewe apamu de tia sema me ka no say oba bi ka say me bra me ho asema me kunu na hia no a enye na de na be say hia wo so you have no choice oba bra ho ase because be ma no on the toma wudi sa on na de wo be call de wo be ba eti ahobrase ne de ye automatic na oba wagina na naso no no betimi atadane ama no ho adi na boss wo mu edu wo pese wo fa plane obi no ye ka so wo ahobrase fi se no ye nyame no kure eti no ye ka so wo ahobrase fi se no ye nyame no kure eti se wo gen no to wo beton fom no enti na akono na nya wo a nya sika wie nya to wie na ye nwe wo nhwe say we be remaining the same and answer we besesa apa ye ne enko ene ye kwa kofa course no enti anopai Business and Financial Times said ya todwa sesei ye ka sika nhyehyeye pa Bank of Ghana edi bi agu akwan mu eno nhyehyeye pa Bank of Ghana edi bi agu akwan mu eno achi no interest rate